Nungsiba Islinausing Asida Punna Islamgi Houna Lichat ki Taramari Subatanka Kaanaba Nifug Nipan Subado Quran Sonbagi Houna Lichat Allah Mapu Achobano Yengbiyu.Wafamsing Sawabgi Aning the Quran but Tamoi saying no Jumna Tapna Amasung Nungsiba Konzeldo Sonba Islamgi Houna Lichat Singi Manungda Atoibani Allah subhanahu wa ta'ala na Haiba Amasung Ningtiba Konzel the Tapna Quran Solu Launa Harau no Allah Rasool sallallahu alayhi wasallam na Haiba me Quran Tamba Amasung Tambiba Mioi na Koig Manung Kwaidaki Afavani Ahanbada Quran Sonba the Puxel Singba A Singba Nyat Matautai Maram di Masisu Mapuna Yengbiyu.Wafamsing Mahaki Manafang Ibadat Amani Mina Taanaba Aidi Haire Hainaba Mayak Chatle Hainaba Sinachingba Puxel Sing the Bagi Kutsol Loidabane Allah Rasool sallallahu alayhi wasallam na Asigum na Sonba Mioi May the Langsangani Haiba me Ani Subado Quran Sonbado Masina Tambibo Sariyat na Yai Haiba Sing the Yaba Amasung Yade Haiba Sing the Atingbo Sonbagi Wakal Tamgadabani Ahum Subado Sinfa Laikraba Quran gi Surah Sing Amasung Ayat Sing Kaudana Batoina Amasung Tatana Quran Songadabani Maramdi Masitoina Kaugali Mari Subado Sinfa Laikraba Quran gi Saruk Kara Aina Kaukre Haifade Maramdi Madu Tausadabadagini Madugi Mahota Aibu Kauhan Kre Haigadabani Maramdi Madu Tatana Hautadabanani Manga Subado Quran Sonbada Madugi Arthada Maduna Tambi Bado Madugi Pandam da Amasung Madugi Gyan da Munna Kantagadabani Masidagi Iman Mapung Fahali Mapugi Gun Sing Busu Ning Sing Hali Taruk Subado Lepna Famna Hipna Chatna Sagol Natraga Gari Tong Quran Sonbe Yai Taret Subado Sing Dok Laba Hakjang Tanama Quran Sokadabani Allah Ta'ala na Hai Asing Bamioi Sing Natano Madu Haibadi Allah gi Lairik Sokanu Allah gi Rasool sallallahu alayhi wasallam na Haiba me Amasung Madudi Asing Bami Natana Kanana su Quran Sokan Purit Kauda Quran Puba Yarbasu Amangsung Manungadi Pusaloidabani Mafam Zaba Amada Hana Tamgadabani Adubu Mankini Narabadi Karisu Kaidi Maramdi Masigi Uzerlay Amang Bahakjang na Sok Handana Figi Mating na Quran Puba Natraga Tangba Yai Nipan Subado Chauna Mangba Natraga Motbagi Fibam the Haibadi Famdin Nabana Chingbada Iruza Dribamakay Quran Soloidabani Amasung Paisu Pairoidabani Hazrat Ali radiyallahu anhu Allah Rasool sallallahu alayhi wasallam ge hadis amatammi Madudi Allah Rasool sallallahu alayhi wasallam na hakjang mubarak chauna mangdribamakay mahangna ikoida Quran tahalli Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Allah Rasool sallallahu alayhi wasallam ge hadis amatammi Madudi mahangna tumluraga mikap thoklak padaw Haugatlaga Fammi Amasung Makut Mubarak na Mai Tay Toklaga Surah Al-Imran gi Aroiba Ayat Tara Chin Fadagi Chin Haine Soli Matung da Fikal Marum da Changlaga Wazu Fazan Tawi Hadis Asigi Matung Inna Pikna Mang Luraba Matung da Kudamoina Tum Luraba Matung Nungsit Khairaba Matung Mang Luraba Natragi Ising Khairaba Matung Chin Fadagi Chin Haine Quran Sonbe Yai Haiba Asini The Permanent Council for Scientific Research Saudi Arabia Fatwa I-859 gi matung inna Chauna mangba oirabasu amasung pikna mangba oirabasu Haksang sing handriba makai Kana amatana Quran pairaga soloidabani Wafam amana
Chinfadagi chinhaina swanbaga mang the killaga swanbaga sawap karmana chawi haiba asini alim sing mod kenai karna chinfadagi swanbano hena fai haiba asini masing yamba alim singi mattu mang the killaga swanbana fai haiba asini maramdi maduna hena chumhalli amasung mitna ubagi sawap su fangi ahum suba alim kangbugi mod matung inna Hai zakriba mad anigi mayai oine chatli. Ivne kasirna hairami madudi. Wafam asi no lukpa amasung tamoine pamsan badalay. Wafam sing asi chinfa na swan bada hena fangbang ngamlabadi. Chinfa swan bada hena fay. Karigumba mang da killaga swan bada hena fangbang ngamlabadi. Killaga swan bada hena fay. Ibn S.A.W.gi mot matung inna Quran gi copy ami inakta layrabadi yam darbada nungti gi kharto irbasu mang de khillaga songadabani natrabadi thau sadran hundok laga uful sahan batagani mapan subada masa manglibi nupi natraga angang pok matung I thokpa loidaba nupi na Quran sonbe yabra yadabra haibu wafam asini Thazaba yaba dalil pramal laytrabasu masi lepnar wafam ni madudi asigumba makhal gi nupi ani asina Quran soloidabani amasung pairoidabani The Permanent Council for Scientific Research Saudi Arabia masigi yathang asipi panjakhriba makhal ani gi nupi asina Quran soktana sonbada akaiba layte yayamasung yade haiba ulma sing mod ani gi manungdam haizakhriba yathang asina Kara kansilli maramdi yade haibagi Allah gi Rasool sallallahu alaihi wasallam gi oiba dalil layte haiba asini tarasubda Quran sondringi mamangda miswak seasonarga chinya sengdokpa afava houna lichatni maramdi masina Allah gi wahibu ikai khumna bamasung luna ningba taqi taraga mathai subda Quran solam daida a'udhu billahi masung bismillah sonba sunnatni Allah Ta'ala na hai maram masina nahak na Quran soning ba matamda Satan dagi ngak thok na ba Allah da changjaw Allah gi Rasool sallallahu alaihi wasallam na namaz lep la ba matungda kirat sondring ay da a'udhu billahi na soli The Permanent Council for Scientific Research Saudi Arabia fatwa asipiri Kana agumana Quran hek swan ba loiraga sadaqallahul ajim hai adubu masi chang naina tattana kana agumana Quran hek swan ba loiba khudingi hairabadi bedane Allah gi Rasool sallallahu alaihi wasallam Amasung Mahaki achumba chatkhiba khalifa singna Quran solam labasu aikhoina khangjiba fawbado chatnabi asigi chaingak oinaba aikhoida hadis amata su thamlamde matang asida Huzur sallallahu alaihi wasallam na haibirame kana agumana ikhoigi oiba wafamda ahenba pot hapkat labadi amasung madugi manungdagi oidrabadi madu khatok I taragani thoi subda Quran sonbada swar mayak harkat khaladi sangtak na chingba yai taraga humda subda Quran sonbada khonjel fazhanba yai adubu isai sakpagumna sonbadi athingbalai Allah gi Rasool sallallahu alaihi wasallam na haibirame Allah na taakibadaw Allah gi Rasool na sonba Quran gumba pot amat taakhidri Sheikh Taqiyuddin na hai Quran sonbadaw Nungsiba kholayde isay nongai gum sonba bedane dindano bani amasung pamde masigi yathangasi imam singna tasengna kankhatli Imam Malik, Imam As-Safi, Imam Ahmad bin Hanbal na chingbo atay Imam Singh. Taraga mari subada. Quran sonbada amasung tabada makol twakta na kapayay. Abdullah ibn As-Sukhair radiyallahu anhuna Huzur sallallahu alaihi wasallam gi yumda chatlubadaw. Mahak nama solami amasung mahaki mathbaktagi safugumba patra manungde ising sawbugum Kappagi khonjel tab fangki Abdullah ibn Saddar radiyallahu anhu na hairami ayhak aroiba pareng safta Hazrat Umar Farooq radiyallahu anhu na ayat amas solak pada mahak hingna kapki ayat adugi artha desani
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯜꯂꯥꯍꯗ ꯇꯃꯛ ꯋꯥꯀꯠꯆꯩ꯫ ꯏꯕꯅꯦ ꯃꯁꯨꯗꯅ ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯔꯥ ꯑꯜ-ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯠ ꯑꯃ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯂꯨꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯁꯤꯟꯊꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯌꯥꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗ꯫ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯃꯈꯣꯜ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯞꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯍꯗꯤꯁꯇ ꯐꯪꯗꯦ꯫ 15 ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯈꯣꯜ ꯍꯧꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯁꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯣꯟꯕꯅ ꯐꯩ꯫ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯇꯥꯅꯕ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯣꯟꯕꯅ ꯐꯩ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯥꯝ ꯑꯕꯨ ꯌahya ꯖꯀꯔꯤꯌꯥ ꯔꯍꯃꯇꯨꯜꯂꯥꯍꯤ ꯑꯂꯩꯍꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤ꯫ ꯎꯂꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯞꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯂꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ꯫ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯐꯩ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯋꯥꯈꯜꯕꯨꯗꯤ ꯊꯧꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯃꯥꯖ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ꯫ ꯁꯦꯈ ꯏꯕꯅꯦ ꯕꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯣꯟꯗꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯋꯥꯕꯇꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ: ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯁꯣꯜꯂꯨ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯨꯔꯥꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯨꯅꯥ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯗꯤꯁꯇ ꯀꯨꯔꯥꯟꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ꯫ ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ: ꯀꯨꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 10ꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯈꯪꯒꯗꯕ: ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯔꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯣꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯐꯩ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯥꯗꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯕ ꯑꯣꯏ꯫ 13 ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯁꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝ꯫ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯃꯄꯨꯝ ꯑꯃ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤꯗ ꯁꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯈꯔꯅ ꯊꯥ 2ꯗ ꯁꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏ, ꯑꯇꯩ ꯈꯔꯅ ꯊꯥ 1ꯗ, ꯈꯔꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯗ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯗ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯃꯄꯨꯝꯃꯛ ꯁꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯁꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯖꯔꯠ ꯑब्ꯗꯨꯜꯂꯥ इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुगी वारी फजन खंगने। महाकना हाय अल्लाहगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना अइंगोंदा हायरम्मी था अमद कुरान सोनबा लोयु। मदुदा अइना खुमखी अइगे पांगल लैजै, मदुदगी हेन्ना तेनबा मतमदा लोयनबा। मदुदा अल्लाहगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना हायखी अदु ओइरगना नुमित 8नीदा लोयु। अदुबु मदुदगिदी हेनगनु हाइबदी मदुदगी हेन्ना तेनबा मतमदा लोयगनु। उलमा खरगी मत्ता अमुक नुमित 8नी ख्वाइदगी तेनबा मतमदा सोनबा लोयगदबनी हाइबा असनी। मसिग मतांगदा अल्लाहगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पल्ली। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुना हाय मदुदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना था अमद कुरान सोनबा लोयु हायरमी। मदुदा अइना खुमखी अइगे पांगल लैजरी, मदु ताबदा अल्लाहगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना हायरमी नुमित 8नीदा लोयु। दुआगी मतांगददी अकक्नबा हदीस अमता कुरान सोनबा लोयरगा अकक्नबा दुआ तौगदबनी हायबगी दलिल लैते। मियामना मागी मागी थोकपा दुआ कया तौनदुना लागली। ख्वाइदगी ममिंग लैबा दुआ हायरगदी शेख अल इस्लाम इब्ने तैमियागिनी हायबा याय। मदुसु दलिल अमतना ngaklau pide। मसिन ताकपदी कुरान मपुम अम सोनबा लोयरगा तौनिंगबा दुआ तौबदा शरीयतकी ओइबा अथिंगबा लैते हायबा सिनी। मखा ताना नैनगे हायरगदी
फद इब्न अब्दुल अजीज अस-सुल्हबना इबा किताब अल-आदाब नैनबियो तरागा तरेत सुबदो कन्ना तुमनिंग लकप इबना चिंगबा मतमदा कुरान सोलोइदबनी वाफम मसीद हदीस की ओइबा प्रमाण लई हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु न हायरमी मदुदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमी नखोइगी मनुंगदा कनागुमना नुमिदांगी मतमदा लेपदा कुरान फजना सोनबा ngamdrabadi तुमनिंगबना लैतोन लोमसलकलबा नत्रगना करी सोलिबगे हायबा खंगद्रबदी महाक तुमथखरो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा न पाउदमी मदुदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हायबिरमी नखोइगी मनुंगदा कनागुमना नमाज सोलिंगेदा तुमनिंगलबदी महाक तुमनिंगलिबा मखै तुमगदबनी नत्रगा पोथागदबनी मरमदी नखोइगी मनुंगदा कनागुमना उइना उइना नमाज सोलबदी नहागना कोकपियु हायना नीजबा याय अदुबु मदुगी मखुत्ता मतोमता पाप सिराप तौजबनी कनागुमना कुरान सोलिंगेदा हकाम चनबा होरकलबदी सोनबा तोकदबनी मरमदी महाकी खोंजेल सोयरकनी अमसुंग फैरेन नरकबा याय अल्लाह की वाहई सिंग असिगुंबा सोयंगामदगी ngakkadabani तरागन पान सुबदा अल्लाह की वाहई सिंगबु तौफम थोकपा इकाई खुमनबु उन्नबु कुरान सोलिंगे मनुंगदा करी सुन्नतबु दुनिया की ओइबु वाफमदा लेफम चादन लेपलोइदबनी नत्रगा तोकलोइदबनी ममिंग लेरबा ताबिई नफाई की वारी मतुंगिना हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु न कुरान सोनबा मतमदा सोनबा हेक लोइद्रि मखै महागना करिगुंबु वा मचेत अमा फावबा ngang तरागा मापन सुबदा कुरान सोलिंगे मनुंगदा अल्लाह बु थागत वही थेंगनरबदी सुबहानल्लाह हायरग मपुबु थागलो फत्तबु आजाब दंदी तबु वही थेंगनरबदी मदुदगी कनबीनबा हायजौ अमसुंग अल्लाह की मिनुंगसी अमसुंग कोकपी हायबगी वही सिंग थेंगनरगनो महाकी मिनुंगसी अमसुंग कोकपीनबा नीजगदबनी मसी पांगथोकपा सुन्नतनी मरमदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरम्मी हायना हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की वारी लई कुल सुबदा कुरान तिलावत तौरिंगेदा सजदा के आयात सिंग थेंगनरबदी मफम मफमदा सजदा तौबा सुन्नत की चटनबिनी अल्लाह के लायरिक ता आयात तरागा मरीदा सजदा तौबगी खुदम पीरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा मतुंगदा दुआ तौखी मसिगारता हे अल्लाह सजदा असिगी बरकतगी ऐगी गुना कोकपियु अमसुंग सवाब अमसु इबियु अमसुंग ऐगी हिसाब ता तुंगसनबियु कुल माथोय सुबदा फजनबा लेतेंग ओइनबा फत्तबदगी ngakthonknaba sawab phangnaba asina chingba maramgi Quran gi ayat natraga ayat sing kaagi faklangdo lalo letik tawfamgi dukan chingba mafam amade hekta thiat pa natraga yansinba permanent council Saudi Arabia no athing ba thambagi fatwa lawthokre makhoi marai mayati asini ahanbada yan khatpa natraga thiat pano Quran bu karamba maramgi dmak tharak pano haibagi lambi dagi ओन तैनबा माइकैदा चिंहनख्रै कुरान मियोइबबु लमजिंगनबा फत्तबा थबक्ता खन्थनबा सोननबा असिने चिंबगी थारकपने अनि सुबदा चटनबी असि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमसुंग महाकी खलीफा सिंगी चटनरंबा लंबीदगी ओन तैनबनी अहुम सुबदा मस्जिद थिंगबदा सिरकगी लंबीदा लाकपा याबा लंबी सु थिंगलबनी मरमदि चटनबी असि मियोइ खरना सुमहनबनी लवी अमसुंग मधु कुरान की मकसद नत्ते मरी सुबद कुरान तिलावत तौनबा हायबदी इबादत की दमक थारकपनी ललो लेते के खुलाई ओइना सिजननब नत्ते मंगा सुबद पोस्टर न चिंगबद थियतपा आयात सिंग लैमाइदा तारकपा याय अमसुंग मधुदौ मांगथोकपा याबगी चांस चाउन दै कुनगनी थोय सुबद वाफम अमन अल्लाह के लायरिक कुरान बंदागी इबादत अमसुंग लमजिंग लमताकिनी हायबसी पुमनमंगना यानर वाफम नै अदुबु मसिगी तायोनबदौ अखोइना कुरान पायरग वासकनबद सिजननबौ भोट के घोष कुरान मथक्ता थमलगा पीबमसुंग करिगुम धर्मग मरी लैनदब मधुसु गैर कौमगी मियोय अमनो चीफ गेस्ट नत्रग गेस्ट ऑफ ओना ओइबा फमफमदौ कारीना चिंगबन मसा सेंगी खंगदे फमफम अदुगी चिंग लेंबगी मकसद त किरात तौबो पुनमग असि सेंख्रब लायरिक असिबु मांगथोकपनी लौरोइद्रा मरमदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमसुंग अचुंबद लमजिंख्रबौ खलीफा सिंग मसिगुम लंबीद सिजनखिबगी दलिल प्रमाण ngasi फाव उब फंगद्रे नुंगसिरा विचिलनाव सिंग ngasi asi फावदन खंगमिनरसी मथंगी तांकक अमद अल्लाह ताला द चटकदब हौना लिचत
Fijoolgi Houna Lichat asina chingba kayamuk khangminakhisi Allah Ta'ala na haijakrib wafam khara asida khoi khudingmak amal tawb ngamagi pangal thawna adu pinabi voice